Hari abantu benshi bakunda umuhanzi batazakomoka, ababyeyi be, aho yize ndetse n'ibikorwa yakoze. Umuhanzi tugiye kugarukaho uyu munsi ni icyamamare kugeza ubu, twavuga ko ari uyoboye muzika nyarwanda. Uwo nta wundi ni Itahiwacu Bruce, wamamaye nka Bruce Melody. Byinshi utamenye ku buzima bwe byose ugiye kubyumva muri iki kiganiro cyateguwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Blaze. Iyi ni OG TV show YouTube channel, mbahaye ikaze. Itahiwacu Bruce yavukiye i Kanombe mu karere ka Kicukiro ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 1992. Ni umwana wa kabiri wavukiye mu muryango w'abana bane ba Gervais Bihangana na Verene Muteteri witabye Imana mu 2013. Bruce Melody yize amashuri abanza muri Kanombe Primary School, naho amashuri yisumbuye ayakomereza muri Rwamagana Islamic Secondary School. Mbere gato yuko amenyekana muri muzika, Bruce Melody yabanje kubaho producer utunganya amajwi muri studio yari iherereye i Kanombe yitwaga Black Gang, akorera uzwi nka Hakizimana Amani cyangwa se Ama-G The Black. Ibi ntibyaje kumuhira, niko gutangira kuririmba, ariko atangira aririmbira muri korali ndetse akajya na baking abahanzi ku rubyiniro, ariko yatangiye kugaragara afasha abahanzi ku rubyiniro mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar cyangwa se PGGSS ryategurwaga na Bralirwa. Bidatinze yaje gusohora indirimbo ye ya mbere yise Tubivemo, yari kuri album yise Ndumiwe muri Kanama mu 2013, maze benshi mu banyarwanda bakunda ijwi rye, niko kumuha umwanya maze yerekana ibyo yari ashoboye nubwo bitari bimworoheye kuko nta management yagiraga. Ntiyarekeye aho kuko yasohoye album ye ya kabiri ayita Ntundize mu 2014, gusa icyo gihe Bruce yari mu maboko ya label yitwaga Super Level yanyuzemo n'abandi bahanzi nka Urban Boys, Mico The Best ndetse n'abandi benshi batandukanye. Kubera uburyo yari atangiye kugira abakunzi benshi, yagiye ajya mu marushanwa ndetse n'ama awards atandukanye, abasha kwegukana ibihembo bikurikira. Mu 2014 Bruce Melody yitabiriye irushanwa rya Salax Award, abasha kuba Best R&B Artist. Mu 2016 arongera yitabira Salax Award, abasha kuba Best Male Artist. 2017 yitabiriye irushanwa rya High People Awards, indirimbo ye yitwa Turaberanye iri nomine muri Song of the Year, ariko ntiyabasha gutwara igikombe na kimwe. Mu 2018 yarongereye yitabira irushanwa rya Salax Award, abasha kuba Best Artist. Mu 2018 n'ubundi mu mwaka umwe arongera yitabira PGGSS Season 8 cyangwa se Primus Guma Guma Superstar Season y'umunani, abasha kuba Best Artist ndetse abasha no guhembwa. Mu 2019 yarongeye yitabira Salax Award, abasha kuba Best R&B Artist. 2019 n'ubundi muri uwo mwaka muri Salax Award arongera anaba Best Male Artist. Mu 2019 kandi n'ubundi mu mwaka umwe bivuze ko yatwayemo ibikombe birenze bitatu kuko byageraga kuri bitanu. Yitabiriye irushanwa rya Kiss Summer Awards, n'ubundi arongera arayitwara aba Best Summer Artist kuri radio ya Kiss FM 102.3. maze ntiyarekeraho kuko yitabiriye High People Awards nka Song of the Year, aho indirimbo yitwa Emberazo yari nomine ariko ntiyabasha gutwara igikombe. Muri uyu mwaka n'ubundi 2019 Bruce Melody arongera yitabira High People Awards nka video y'umwaka, aho indirimbo yitwa Broka yabaye Video of the Year ndetse itwara n'igikombe. Mu mwaka wa 2020 ibintu byaje guhinduka kuko uyu muhanzi nibwo yerekanye ndetse anashimangira ko ari uyoboye muzika nyarwanda, kuko yawutangiye asohora indirimbo yise Hands Up ikorwa mu producer Element. Hadaciye kabiri mu kwezi kwa gatatu mu Rwanda haje gutera icyorezo cya COVID-19 gihagarika ibitaramo, gusa we ntibyamuciye intege kuko yahise asohora indirimbo ayita Samoya. Benshi bayakira mu buryo butandukanye, bayishinja kubamo amagambo y'ibishegu, ariko we asobanura ko nta ndirimbo y'igishegu n'imwe agira, ahubwo ngo buri muntu yakira indirimbo mu buryo bwe. Bidatinze mu kwezi kwa 12 yanyarukiye muri Tanzania, arongera ashyira hanze undi muziga wita Abu Dhabi. Abantu bagira ngo ziramushiranye kuko nabo bashaga kumva uburyo umuhanzi ashobora gukora hit eshatu zose yikurikiranya, gusa we mu buryo bwo gushumangira ko yabikora yarongeye asubiramo, kuko mu kwezi gushize Bruce Melody yashyize hanze indirimbo ikomeje kwitwa igishegu gikuru ayita Ikinyafu, afatanyije na Kenny Soul, umwe mu bahanzi yasinyishije muri label ye ya muzika yitwa Igitangaza Music Label. Uyu muhanzi afatwa nk'umwe mu bahanzi bo mu Rwanda badafite ibibazo by'amafaranga. Bruce Melody n'itsinda rye batangije televiziyo bayita Isibo TV. Kugeza ubikoraho abanyamakuru bakoze izina barimo Phil Peter, Irene Morinda, Habi, Bianca Baby, MC Buryohe, Emarito ndetse n'abandi benshi batandukanye. Si ibyo gusa kandi kuko yasinyanye amasezerano akomeye na societe ya Brock icuruza ikinyobwa gisembuye, maze bamuha agera kuri $50 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi kandi yakoranye n'amasosiyete y'itumanaho ya MTN ndetse na Airtel binyuze
mu kwamamaza yasinyanye na Infinix Mobile maze aba ambasaderi wayo mu Rwanda, bimugira umwe mu bahanzi bafite ibikorwa bidasanzwe biteje imbere. Ukeneye kumenya amakuru y'ibyamamare ukunda ndetse n'amateka y'ubuzima bwabo bwite, icyo usabwa no gukora subscribe kuri OGTV Show YouTube channel, maze ukajya ubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, haba muri muzika, muri fashion, documentaire zikoze neza ndetse n'andi makuru yose agezweho. Mwari kumwe na Blaze, iyi ni OGTV Show. Bye bye.